Vi sidder nu hjemme hos mig i min dystre kælder for at være helt sikker på, at vi ikke bliver opdaget af John Smith, når vi lige om et øjeblik ringer til ham. Det skal så også lige siges, at John Smith er ejeren af Sunset Boulevard. Jeg ringer til ham, og jeg vil bruge et viskestykke for at sløre min stemme, så han slet ikke har en anelse om, hvem vi er og hvor vi ringer fra. Hello, this is John. Hello, John. You're speaking to Carsten Spiegelbauer from Danish Television. We've been discovering your restaurant, and it is clear that you don't show signs where you tell your customers that you offer student discount to students. Is that correct? Well, I'm not quite sure. Should I do this? Yeah, according to the marketing law in the Danish law, marketing law, paragraph 16, piece 2, you need to show signs. Well, what is your angle on this case? Well, I don't think I want to comment on that. So, goodbye. Just a second. John Smith. John. Nå. Det viser sig, at John Smith ikke vil kommentere sagen. Så derfor vil vi fortsætte vores kamp. Vores uendelige kamp mod John Smith og kæden Sunset.